Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshilo wanono ho hanza hahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu alijalie khair na baraka ya haina mwanamkumuri ujihunro haina bahanikao yaliyo harmwe dunia mafi. Mwenyezi Mungu yaliponye shari shahu wanadamu wapeu yalijalie heri na baraka na unono na suya na mvuu ho hanza rabbil alamin. Mwenyezi Mungu yajalie yauka siwa rohuma hun duniani ruwaranzao ruwatsoranza pia bahate makalbosh. Mwenyezi Mungu yawanike khair na baraka yawahensi na muo hata hale wadori wona usikitia haukaya mrufanya hata yandui wa mru yadona mru yokusurehero sheka disparese. Comment tu vas être content hauna mnajo joka uyenshi duniani ikakutina ma adversaire. Wa alaikum salam mama Naim. Watukufu lowomba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono ranyele zefami ho hanza rabbil alamin. Mwenyezi Mungu yalipone shari shahu wanadamu wapeu shana wadoka karibu wadori wona yedi ajoka aula. Watukufu usiku leo ngasina zinji za ufanya ngi oblige rende haraka somaze sujet lonizo. Mwenyezi Mungu yajalie yesu jenzi marjoka uyamba mwaze sujet zombili e mwanadamu joka mrongoza njiankili nana wanadamu wenji ikao rjuka worongoza wanjiankili haini mru ya elewe ya ukaya ndola insilongo ya uteza. Wa alaikum salam Mari wa Rajab. Chandola une question de sérieux. Watukufu gasina sujet mbili zilo très important. Merci beaucoup Kokwa Ikama. Mwenyezi Mungu narjale heri na baraka inshallah. Yesu jama ndo joka uyambabanu garanzua zadzahat wazayo wanaume eko wanahaungwa sorteo gwa inshodo na wanawashe yekazi jaza aksida watido hanyo wanaha watijola hitima yodi ya mwandu garanzora mbio o wadzadzahat. Bonjour Ilham. Garanzora mbio o wadzadzahat wazayo wana wakeradhi heni ujuenda tahazaya mwana mwanamme yambie mwanaho hamitsa mtsido hanabanyi kamdoka yabo wakati kawa wanao Burundi haukaya ngamjo utsonga mdoro mahitima gamjo utsonga mdore mahitima ni wadzaze nusia hanyu mlohu nufaransa ikawa na hanyu omitsa gosbu tudo pare mwana msuda ba ashe ratse mwana ngbe mwana ngutsi da humitsa n'importe quoi. Est-ce que wodo wakayabo hukondani wodo wabuwe mwana mshe mwanaho yakaufanya wodo ambie mwanaho yatsimuhisize haukaya yesu jeinu ya mwana mshohatu ikao ya jahunu mtiti ya juwa mwana mme sevre mwana megena zekirtasi za mwana mshengene za hai yija hadragiola motlo hambala hendo hai wajiri mabotlo ikazo jom kinishiha shafinalme mwana mme humambia ukaya roho dani hanguenza hoba mitside na humita. Subhanallah. Ule mzaza mwana mshe hakatrez interese o mzaza mwana mme kumkwangwa nzo mwana hao ya lele mwana mshe woi sho wakati mwana hao yafanya accident mzaza mwana mshe aba ukaya e mwana hangu tsidi ya mitse mwana hani. Subhanallah. Hamaba ni wazaza hatu nidori lunga wakati rudalo wana wanru rendemo l'hôtel haru wabala hujarmaze chambre. Mwenyezi Mungu narpone shari garjo hujarme sujet hiyo. Wa alaikum salam halia sujet abili shababi tsoi hukaya miu zamba haina wakati zo ujili ya mazababi wenji. Wa alaikum salam la dunia shababi tsoi ya bilwa ne mzade hukaya ntuhu taha
weti stili ya hangu karadhi ban tsuhutsaha ola shababi ngusogiri bahare mzade wei harongwani mjomba hae ne mwanamshe wei yoka lion dene famia hae watsaha mrumme wamlozeye emoto hambie famia hae ukaya mintumtsaha gamina wahangu ni mwenza ola shababi hasi abu hakubali ilandola ye mzade hamambia ukaya désolé mintuhuta hajihundo la shababi hasigiri gomsiru ni ngufanyo hazi finalement yo pare mzade katum reponde ngutsongo hamba ukaya nguparo mjomba banono mpara katunjusiza banu boshonga ipasi kutunja akili bankoni gabwana ume vraiment wala hitima zapeli zambisa watukufu rare jajarmaze suje za hatu domwambia ni ya ukanga sina mzaza hatu lohunu Marseille imana hahe habali ya koli wenda hahaya hainika mreka ujahunu Marseille ikao hadiane ndani ke manyanyasi tu ya poir mwereju ya mahame wendo ha aeroport manyanyasi hamba ukaya katina place sha iniki wa mruho aeroport ikao ya kolio ngizonazir zulo très important ye mruyare nge koli ikao hawasulie lundi ya juz haba nike koli ni belie woi hata aeroport njeni mniki unu Marseille Marignane. Jusqu'à maintenant, on l'a rengé koli, bada katina coordonné, Johanza njomba mnyezi mgu ya nipare, akaya inu koli ya mzaza hatu, ulohunu Marseille. Walomba inglo très important me koli ya Johanza irumie, Johanza ya mgikao ya nikiwe koli. Ya wasuli hunye lundi, ya ripare ya nipare mituram, harmonie numéro 07 73 90 17 54 yoni numero hangu 07 73 90 17 54 ili koli iwasuli mzaze haukaya kutina ze coordonnées wanikaya ekoli haukaya hwabango idalio wendo ekahusa wasuli Marignane unike mrumadunga na dona yanona koli zinji kamjashita maparisana rijohanza we mwanyanyasi wa wasuli hunye lundi Marignane ufanya hani za ufanya ye koli kaudu anikiwa unikontakte mituram unike koli ija wasuli mzaze inshallah haukanga jo ya ukaya hujo iwasulisha shanda botuna ze coordonnées zahe mwenye koli rijohanza manyanyasi kao yanikiwa koli rangui ho Komori ya wasuli lundi ya juz yani de fumraru ya riraila ya wasuli yo de message rajohanza manyanyasi ya wasuli hunye lundi insha Allah ya linike koli ya ekoli yanike wekao katina ze coordonnées ya mzaza hatu ili ya nereyo ya nipare bange jo maswili ya mzaze woi rijoka ya nikiwa hadiwaza katina ze coordonnées rajohanze ya nikwe koli inu ya ni contacte wei hawasuli lundi ya ni contacte ya nike koli yo insha Allah ya numero ya hangu 07 73 90 17 54 watukufu rare jajarmaze suje za hatu nyinyi mle Facebook s'il vous plaît, n'en partagez, mettez des cœurs. Banga bo signali zinji, zi signali au Facebook. Nimle TikTok, na mtapota, wakanga mjokaya, karja parandisa live, yende tahisa normal. Watukufu, yele 19, inshallah, owa Komoro wale hunu Faransa. Ngwa parao, ujimli fa huwa Komoro, watabiha o nesjiru harmensi. Watabiha o nesfanisho harmensi. Haswa do anadamu ikaw wafungwa. Rangu Archimedes, mwane parme mitsamihuli. Rangu Razida, Kiki, wanawapuharmo mjua mroni. Rangu Sambi, mwana mzuani. Rangu Salami, mwana mzuani mtsamdu. Riparao ze janibu zonti pia le 19 inshallah. Haruma mwendo wa utaha namna na solution wanadamu wanwa liberewa. Gamparao vo place dex wanrofanye marche hata au Vieux-Port. Le 19 inshallah. Mais le 19 la homezi unu galparao vanu place dex heze janibu zonti pia
rangu ye mitsamihuli wa Arshimedi rangu o wanawajua wanzuani wangazija wa mali wa Sambi rangu o wanawajua wa Salami rangu Kiki de la République rangu Razida rangu o wanadamu wonsi pia nana haini mwanadamu ukozo nezulor mwensi gamparao harma marche ijoka ufanyisha le 19 inshallah vanu place d'Aix jusqu'à Vieux-Port hawenda rende ratsahe namna yensi hatu basauhe o wafungula inshallah Mwenyezi Mungu yawavukisha sonsi pia rihunre mbahindu kwamba état de droit gamparao nyonsi pia rajanjarma ze sujet le 19 mai ikao mwendo ujoka ufanyishiha ho wanadamu maprisonniers yonsi pia ikao do wafungwa hemi jihad neze parti za hatu na haina mwana mkomori ukozo gamparo inshallah bo place d'Aix le 19 inshallah rende rafanye mwendo wa utsaha solution si hatu inshallah waparani solution rihunre mbahindu kwamba état de droit haini yafungwa yafungulo haina mrikao udhulumlo ya hunde ya kiyahahe inshallah le 19 mai gamparo place d'Aix et kamgwa benze à partir ya 13h et 14h wandu wake avansi pia inshallah hauka iyonongo zilot très important hauka suwana wakomori garkoza unezijilio gartabia unezijilio ya borjo hanza ye moroni wajuhe ye mitsamihuli wajuhe zensanansa zahe ye komori wajuhe wandu wafanya mwendo wa wana nezembi wa wana na wanadamu wafungwa bure ili wandu hunde état de droit kamgwa benzi watukufu ngarijao haruma eze sujet za hatu ye sujet ya mwando gamjua he mwanamsho hatu ikao ya julana na mwanamme ne mwanamsho elle était très jeune et karamba jeune yaboyo 18 à 19 ans ika mwanamsho hajua mwanamme wajulana yonongo ikao ujwa mkinishi c'est pas une question kaya c'est la première fois chez onongo ikao ufanyishiha rongo zahu sura contre haja hamjua baada hamjua si ujwa wanaume si wanaume ekari rakontre wanawasi rambaga ruanza o zembio zatu pia si hanzaru waramene valani homondani haruwa bali hondaru waloteli hashinde haramene moto woi harma fikra hammenye esprit ye moto hatombe amuro hende hata haka ajali ye manamshe woi ya dungwa ne famia hae haula wakati kao ya mrengea ya mdomini ya mhansondani ya rejoyoda honi hao wende wa mtowa ola mzade banda hatolo katina mbabani ya kawenda itotu da hema na mme woi banda hendo ha hema na mme ya bonga joka ya ngabo zinji zaka zifanyishi hao shaka rjajo kansi rido zitatsawa karjajo kansi rido zitatsawa. Oui wa alaikum salam na ushadi merci beaucoup na mtapoti karjajo kansi rido beza kafanyisha hindu yo surwa wakahonda Burundi chasa qui est pur do kaya wakati mwanamsho ya julana ne mwanamme e mwanamme akana fikira kaya mlole nane famia he mwanamme wakafanya na pression ili mwanamsho ya lolo ni mwana hao shayi jabanda kajamlola raya jamlola e mwanamsho tombe enceinte c'est obligé mluyarenga mwana wangu ya mangajo ha oheda hata ngwenda Burundi mruka tutu ya preservatif mruka tuji protege ya bo mwana do joka ulindo hapo. Bonjour Shinra, wa alaikum salam Amina Mohamed Issa, wa alaikum salam Hassanati Silahi. Merci beaucoup ma soeur Mama Nadia. Nyezi munarpone shar. O wakati nabie mwanamme, na bala mzaza mwanamshe ngujoke mwanamshe woyi, ngondani hae mwana hae. Na mtapote parce qu'il y a des signaux s'il vous plaît. Ngujoke mwanamshe ngondani hae mwana hae, e wakati ya tomba senti, hambie mwana mekanga mimziru mwana mehamba écoute vanu gamjuka we bandi gamjuka we pute gamjuka we unitrompe hujansu kaya midaba midina humisa subhanallah wa alaikum salam mama Nizar midina humisa hadesevo la mwanamshe hato la mwanamshe hondani ola mwanamshe ka galere ha galere d'une manière vraiment Mwenyezi Mungu na mhifadhi chassa qui est pur banda ngujua mzaza mwanamshe ngujua mzaza mwanamme ika obligatoire ya replier ohanduza mwanamme hunu Faransa Marseille
yambie mzazi mwanamme ya ukaya antuka gami mziro ni mwana hao handungo ndani. Ola mzazi mwanamme elle trouve le courage yamba uke mwanangu sija humita na mkila zibu wazazi bani kamdoli dunga wakati libalo wana wangu hendamo dani homa valani hatu rangu koma na taunu Faransa haukende problemu ni wazazi hatu nwanza mdo jimele alaikum sampopo adan nyuhanza mdo jimele monjia hama yabu wakati rilema o nyukaba na mdo angalia ze position hama balo wakati la rengu wana wangu rawa manipule rawa dragi rawa bela homodani hatu na armaze loteli nyuri dunga na mkena venye wazazi hatu mdo hunu Faransa heni mdulo na mwana yatimizi aji yatiparohani ye mwana kaya mwe mwana hamita na mkena zibu wazazi baganya manada mwala hitima gohungo mzazi ngu hahe haisheke mwana he mwana mmeyamba hamita gumuhaniyo quel kilo nje mwende mwadola hitima mle mwa hitima hadaho mdofa hada hamdofa mzima hamzima nyezi munarpone shari izo na mrenge bwazaza hatu walaikum salam sakina na mkena zibu wazaza hatu heni ulona mwana mme yenda hata ya bando yenda hata ya hisao ya lawao majimeu na mfanye namna heni wakati mjoishe ke mwana hanyu hamita msiparo jona hamba kwa tine mwana hangu mimi tiparo meto wa mpiege ni mwana msheko mori hobasha handubio da ni tiparo zamba banu minuit à 1h handubio da ni hangu minuit à 1h haja hatoke sabaseki Tibu atungo mwana mshabu yanja tabango tawingo le rahamada inu ujonda ni hangu qu'est-ce que tu cherches ah tu me manques saba quoi tu manques na ngla cinéma ba mzaza he hanjo dani mzaza he atonja direct hondani e mwana he hanjia même pas 2 minutes mzaza hanjia haba oui nzokanza ni hudunge nuhambe ukaya gamjuonro gamjwezo fanya au gamjukado arenge mwana hangu saba ewa odwa pousser mwana hao 1h du matin ya jenjo jabange mziro si hana ye masihuyala obotrasiti buho polisi ye famia imana mshoba kwa suma uhitima matura mwamba ukaya mtisome banti na uhani ya turam aukanga mjuke mwana hangu yuhanza anruashe mama hangu ça c'est quoi ça si hana 100% matura mwamba ukaya ewa vanungwa nzore mazi nrubo turamu vanungwa nzo uhani ukaya mwana wangu kujamita saba njamita wala njaparo mkomea angala kalizi shama mahangu amba kuna uja uke ajali hatu ulawa lele mahitima rekawe de wa mita rekadisi de wa mita et motoka jajo kazarabo kakuja paro rema sabe mais pourquoi il a venu à 1h du matin de me piéger sha finalement yuhunga kazilan rabo shamzaza hangu haelewa ya ukaya yekadondunga hoda movalani ya joko uja ya jia ni hani ye maudu mzazangu haelewa ya ukaya tuiramu genge adulte gena kilia hae nsiwa muhania yabona mkila dhibu wazaze mwazayo wanaume kama bila kuwa nanyu wa mitsa msilohana banga mjoko wananyu kwa lawamba nukwamba superme msilohana na mkeji wazaze ikawa elewa ukaya raili mwanahangu gamu monona wanawashe nana gujua bali ya huenda valani nana gujua zidala lina mzima yapo maudu kazija hunda namna ya utampolize mrati jadolava ishi ya bosusu mzazi wa mwanamme gukonti ya dotrete mwanamshe ikawo accepte yanzia sahendo le mwanahe ya lule mwanamshe ula godo hata dotrete mwanamshe ukaya ishi ya humitiwa yoshasi de mwanahangu eba nyido ridunga hondoma valani bwazaze nyido ridunga mime mahangu hahara ya tilava hezevi ibu tilava saba wallah buma wallahi tilava na mnyezi mungu saba njaparo mkomea matuna maba vrema wena courage bo turamu gospu tujodo amba kuja kome mzade wei badu wena kalizi kuna utsonga jere mahitima hada hobo turamu go accepte mwana woka izo kodi saba mu accepte mwana miika umiside na mtuya hamba ifo accepte njakubali shama mangu azie hitima mama angu azie hitima shayi hundra kazi na bola kaja kamziro ola hafanya komple ili nimbizuwa nae
Cha Dieu merci non. Yabona mkela tubwazaza hatu. Finalement mwanamsho yende hata yazaye. Wajona hundo le courage comme quoi weye mwana hatu. Ye mwanamsho ya souffre pendant 2 ans et 2 ans. Ya souffre pendant 2 jours et 2 jours. Des grossesses, sans manger. Ya son endroit à dormir. Ya kaubir ma foyer na foyer. Ya souffre. Ils ont senti pia. Ba de mwaname hamba ukaya woti mwana hangu. Cha finalement. Wende hata wajira jeza de mwana hangu. Il y a des femmes vraiment ikawa malaika wajua uredo nai ni wanaume ni wanaume wajihungu wabaki haruho njema ya hanzawa wa poursuivre ya hanzawa ani gojuhunga mwanamshi haredo nai ni mwanamme hamete en galère. Chaque toujours elle a un cœur à cet homme, elle a un cœur à ce mec. Il y a des femmes comme ça. Ya bonga mjoka ya mwanamme na mwanamshi c'est pas pareil ce sentiment. Yabona mkela tubwazaza hatu mwabali nrabo mdojo ukaya si wananyu wanaume msidore ngavoma na mdohanza mwatakiwa zade ikao wajawamba wa miti wanuana hanyu bani kamdoka wakati wafanyao wakudodo shishie mwanao ukaya antuka usitomoni usihisomoni fanya utowe yeka husante kango hiso somto haumvule nika mdoka yao nika mdoka bubwazazi s'il vous plaît. Namretso hanyo wana hanyu. Namretsi bauri isa. Njamjansu kanga nyihunumanga. C'est que vous voulez. Mdo hanyo wana hanyu kaya kwa jamita. Hamabo gamuadunga umalani kaudu wanjia. Mwende hata mdo hunga ukaya balako le mwana yewa hanyu bangu fanano nani. Kusona uhipokriti amanu. Hipokriti amanu wajaza hangu. Na mkera venyu wajaza hangu. Haini mraza ya mwana mme. Yakeja maturamu. Ba maturamu amba ukaya. Heni wakati wajoja mwana mshemanu. Hamba humita. Njajo paro jozi kubali ukaya kujazifanya. Gam jozi kubali na be yabo mlole. Yabodo uono shango jozifanya. Rangu yabo ingi obligatoire mrange ze précautions. On prend les précautions. Parce que jwa kanga sina wazazi watujoli wanafasi. Haukaya mzazi de wele wakaya mwana hao. Nge mrumme mwana hao nge waulala na mwanamshe haukango mono kaya nguzungulio gono ya ukangu fanyo zinji shalo mzaze ye mwana hao ngujwa ambilio hamita ujwe uwambe non c'est impossible ye mwanamshe la oli ya usulajewa shangu ambilio makalima hata umuswenda jisusude umuswenda ya jangamize alafu kana mbie mzaza hatuwoi mzaza hatuwoi yoka pari ikawe mwana hahe hajua mwana mshe haka ajale mwana mshe wa ihadungo dahoni mwana mshe wa ihadungo dahoni de premier rendez-vous ya hahe ne mwana mme woi hamuhansi hata ikamasi hutar ya kaubule ya bale mwana wangu ya mdepozi ye famia hae wakatwenda waona wambie mwana mshuka ya roha wedeza uwabaki malanika udu wakaya ola mwanamshe arenge zingu hapare mwanamme hamresevo hai habakide na ye ihopari finalement mri habakide na ye kanguro hoyo ujomba lilia ye nyumba hedeza he mwanamshe atomba enceinte ola mwanamme hamwambia ukad roho ndani hangu wedeza bamitide na humita ye mwanamshe wa mrenga yadungwa ne famia hahe yatola ne famia hahe waja wa mrenga wa mhanso hao wa mreda mrumshe mremao haukamka uzifanya wenda hata udomba ukaya roha bahambiange mziro miracle hinru wa ukaya wetido wa mitsa na odo ulalodo na ihe na usiku wito wa sisaidi wa alaikum salam na odo ulalodo na ihe na usiku ya bobo anasha wangu na mdo pense wanaomeka umfrekanto danyi nao na mdo pense wanaomeka ungamfanyo danyi nao na mdo pense wanaomeka udomdo danyi nao haukaya mrumshe kado la uziwa. Tu m'aimes, je t'aime, on s'aime. C'est pas une question qu'on va Burundi. C'est pas une question qu'on va faire. Bon mon frère DJ Sai, c'est pas question. Namke la vie s'il vous plaît. Y'en a changoulam diakili. Ngumena tsihume uramene. Hau maname ya hudrage directement hudombule mabaja. Non. Maname natijia wambete. Hau wale mbangu hanzo.
Honde dretu ujirinde kao de femme facile. Humbule mindu ukaya fanya. Baga mona uze conséquences. Kwa tuji protège. Ngwarema o nyama kwa nyama. Wajaba la doa miti de na mitsa. N'importe quoi. Wakati waka ouisa badanga we faible. Pourquoi tu laisses ça dedans? Pourquoi tu descends ton cas qu'on a fait 1 minute à 2 minutes? Zaman ou toi au cas préservatif. Zaman ou toi au cas capote. Chaque manzum le guana soha kumdo la la nina comme na ou comme responsable ya ukingi esjo wajiria. Chaque mso fikiru kaya henu wakati. Wa ani wajaculea mrika o watuji protege. Ya bodo jwa ukaya olama na ndo wambehe bala. Ulama na ndo wambehe bala. Chaka mwendao, mwende mjama eksiteha, mwende hamade de makudume. La une seconde, huende gosurka wakaza, ngojo hisa, ujundu la sekaseti, au lieu ya urenga preservate foot liya ukasur, ukati tu protège bami huisa haraka. Chaka mwendao directement taujo kaza wa, finalement, tsinda miendo. Yendo. Wesi le mdojosh de fanye 5 minutes. Ya au boxe. Hau 5 minutes. Ya force. Hau 5 minutes. Ya au frappe. Shawa mwa ukaza wambewa. Banda huiwano. Finalement mjamitsu wana wangu. Mwa betsidami. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Nyesi mnarpone shari. Finalement, comme ça, je dois assumer. À la fois, au Zazahatu, Mzazamada Wengawe Paris, au lieu ya wana ukaye manaha hongu sorte ne manam shewoy, et manaha ho engagé manam shewoy ngwa gwa nyumba nzima. Bade manam shehadungwa. Bwe manam shajamba ukaye e manaha ho hantondani, bo mama. Hanambia nende zangu pourquoi? Banga mi na grossesse. Ah non, what's the manangu sida humit? Gamoneze kadisi za huwa zaze. Gamonose kadisi za huwa zadze wanzuwa doro mahitima. Hujoke mana hao engagement wangu. Ikao kajabizwa denae. Geyapo ngeyoshi nae. Hujua ukaya ngulalo denae ohahe mana hao. Guyeshi dene manamshewe. Ye manamshe gujuhambie ke mana hao misangu hundolo kilo bomzadze ujaudohana. Guhundolo kilo bomzadze ujaudohana non. C'est pas mon fils. Na hujoke mana hao. Engagement namshe. Même who essaye watsahendo la. Shawa uzuro mwanawai hadungwa ne fami ya hae. Ye fami wa mtowa. Banda ye mwana hajatar. Haroha. Hede hangajwa tamasifu. Yapobo mzadze ulo pari. Ria mnyezi mgu. Mdojwa kaizo mrenda mnyezi mgu kujomlibani. Wanzo ikima na hao ukaya wakati kao ya kaurema. Gojo uduambe ukaya no. Ransibe mwanangu sida humita. Badinga wanadamu wapeu. Oui malek, bon alaikum ça mon frère. Badinga wadzadze vraiment wapeu. Walopre warema zinru. Sha oni hamba ukaya iwa. Hamba gawe mziro. Na ungo jukaya hakaulalo hahimana. Imana hao hamrengia magaje. Hakawye shide nae wo nyupare mwana ha habebane mwana wangu tsomba game 0 gomto yende zahe shaka tsunda solution mwambizi warahe grossa se japarani ha Nyezi Mungu haniki mwana mshewe honku na imani. Cette femme elle avait vraiment un bon cœur. Ba yende hata hazaya chaque jour ngu gwambie mruma heka s'il te plaît nso wanzihe mwana na ikajamlola nso reconnaissez mwana. Gwambie mrumae, viens aimer ta frère, ye mwanaha. Viens faire tout. Udone mwanaha. We mwanamshe ya sufri ya tabia, ya dungwane fami, ya mwanamenda mrenda nai, ya mzaza mwanamenda mrenda nai, finalement wavulis. Garmambia unibu wazaza tumlo hunu Faransa. Nikamdori dunga wakati li drageo wana wanru. Nikamdori dunga wakati li bali wana wanru, henda oha armaze loteli. Nikamdori dunga wakati li bali wana wanru, hujarma armaze mavala ya hatu. Ya wole wa mzaze wati mwenye utoa ushahidi ke mwanaho kajamiti mwana wangu na ujoke mwanaho ya ulala dene mwanamshe woi kujapano hamba hewe ya mwana wangu kufanya namna ya mwana wangu wala wayabo shahubule mwanaho hamangaje hakabo denae. Comment tu trouves le courage et le kilo d'amboka wati dia mita
pas tu trouves le courage? Yabonyi bwana shohangu na mdon jian qui n'onda ukana barak. Arrêtez d'être les femmes faciles. Arrêtez d'être les femmes faciles. Je suis une femme. L'importance, j'ai mes besoins. Le besoin c'est quoi? C'est Burundi. L'important c'est quoi? Je vais être éjaculé. De quoi? On est protégé intimité, on est dignité, on est personnalité. On est mrumme waziona maji. Ya jukawe mrumshi. Shamso jibali ya mjirande ukaya. Baada ya siparofanya, ya bonga mina upatufu wapenzo. Ça c'est quoi ça? Walaikum salam Hadi Bakar. Sabani mrujirende bwana shohangu msole ukaya. Haini mwanamme ya hupropozea. Ndani. Msole wana no dani uleti mruhanzo. Ola mruhanzo ya huprofite. Moi que je suis là. 4 ans. On va faire 5 ans. Moi et ma future époux qu'on va se marier. 4 ans. Mahamine avec ma petite A. Je l'ai jamais amenée chez moi. Je l'ai jamais amenée chez moi. Nja parombala honda l'hôtel. Wala ya pas le moment qu'un djumbali ou djondani hangu. Jusqu'à le jour qu'on va faire le halal. C'est ça. Jusqu'à le jour qu'on va faire le halal. Je résistais 4 ans de construire l'amour, les paroles, les partages, les projets. Watsinambali est dans un endroit de chétanique. Parce que je sais quand je l'amène chez moi, il y aura chétan qui va nous exciter de faire n'importe quoi. Pourquoi pas nyinyi wanawashe kanga mkubalio mbilisi wa mramenewa hata à ce point ya ukubali mbalo hoda modani mwende madofanywa uchafu hata masula mba mitiwa. Zabari est-ce que zekeri zote sawa? Est-ce que c'est toi Nadam? Au cas c'est pas bien de faire du mal à une femme innocente. Nana ni wanawashe wujua nga msongo urenga wanaume muafishe yabo mon copain comme tina honte muafishe wanga nani kwa tumlolani mbenu wanga na kwa tina janani. Et quand il y a Begonga Mjokaya, ça se marque de tapotage, les gens sont là, sont en train de signaler. C'est normal, parce que Mbaki m'a popoté. Wanawashe wenji kao winju hanyu kamtsona haya mzaya nganyina wana. Na mretu hurenga wana ume muwafishi na kwa jamlolani. Dabo gamjisi jinio. Mregeze filitri, mjira hatsa, hamanga nyo ikao nabo, romonani ya live su shangaya, mregeze range neze penturi, neze ketchup mbahe, mrange mwaname yado mbita kumkawi hawara. C'est haram. Est-ce que ngabu ya parona petite a zesurazahai? Est-ce que ngabu ya parona petite a zesurazahai ma réseaux sociaux? Parce que ngamjuka ya wotsu binadam. Ce que j'affiche la lettre A. Et lettre A ngiona namna zinji za ufasiri. Shago hundo mrikawo hadi hitima shashahawa mrunge na wana katsu fikilio wana. Chala plupart ya wanadamu wenji wanawashe wenji mlo dans le réseau au lieu ya respecte au kaya vani au kolo la mru yore zik Mwenyezi Mungu ya iklia. J'ai pris mon temps avec petite A, j'ai prié à Allah de nous donner l'opportunité qu'on se marie. Chaque arçu doit y Mwenyezi Mungu ya réservé. Est-ce que le temps que j'ai pris avec ma fiancée, il y a 4 ans, est-ce qu'on va se marier? Allahu alam. C'est ça ce que je veux, c'est ça ce qu'elle veut. Ils ont des yanzao, ils ont des ominanzao. Chacun tujua, est-ce que Mwenyezi Mungu gujori nika, gujori kubalia, gujori timisiza miadi? Allahu alam. Et après c'est pas normal, il horenga mana wandu mraja do mafishe. Horenga mana wandu jodo mafishe. On sait jamais. Yabo mwana swangu na mjaki ni mrensi. Dawu njua hanyu mbili mzaya ngani na wana. Zeburundi zanyu zizaya, ziro hawana, ibidi mke makosiante. Shambaki, winjua hanyo armaze rezo, mdorenga wana umemuatilia harma za story, na ufanya publicité, c'est mon mec alors qu'il n'a pas marié avec toi. Yabongo jisijini, haukaya mruya renga mana mme, haumana mshi ya mpibli, yabo haunesa ukaya nga mfanya uzina. Na mjiakili bwana swangu s'il vous plaît.
je suis là pour vous. Mi umanzani, mu respecteni. Henu wakati jorenga tura muhumafishe. Yabo hujimenyele ya juanza ya jarulo le wakweli. Ngofweze mifan discret. Gwanzo fanye zina, utiveno mwanadamu fanyo zina dawe naye. Gwanzo fanye uchafu, utiveno mwanadamu gwanzo fanye uchafu dawe naye. Shamjihan kaya, ze suranje mazahanyo, deza fondete. Ze suranje mazahanyo, deza self. Ze suranje mazahanyo, deza telefoni mjikli na mdangale majimbo ya hangu. Banumi mudu swaf. Shewa na story. S'il vous plaît, tapotez. Shamjihan se ukaya winju hanyo, mkwa na majimbo nezibatani, uliawana ukaya mimi mwanamshe, ketubidi noleso kanga mfanyo zina, hauka mwanamshe data ya katside na mwanamme. Burundi, zina ngwa zifanya ho, na mrie mnyezi mbu wanasho hangu, et personnalité hanyo ngyo très important. Kabati mduko ujini kasuri ngwa ingu John Lola. Wangu ni kaname. Ça c'est quoi ça ya la tuif? Ça c'est quoi ça? Iba nishe mwafilisha ni hili. A vrai dire. Hojar mazere zomdo jipashe yo. Hojar mazere zomdo afishe wana ume. Iza mwafilisha ni hili. Iba nunyinyiga nina zaha. Wanga fika bansika tina zahawa. Wanga fikira hadi mdo na shahawa. Manzo mdo tseya. Banishe sikartina. Shabangu kuhamba respect. Wambangu kuhamba respect. Respectez les personnalités, on est dignité. Vous les femmes faciles, pensez à vos enfants. Namfikiro wanahanyu, nanaze famiza hanyu, mrensi ojarmaze rezo, baka mswatu kwa titi, ganyo maduhazi, haina manamshe data ya buha, ya zayamana, ya sante ikoza, shanof mwa uwe deja ngemzaze. Haina manamshe data ya zaya. Ye Burundi ya buha wana. Uonge mzaze. Chani udiwaza nyufika banu gani majeur. Est-ce gani ça na manaika ulona vierge, c'est impossible. C'est pas pareil. Y a pas femme facile comment? Qu'il y a pas femme facile. Mjira de les femmes faciles. Heni mwaname mbulanize hanyoga mkubali yao. Gamkubalio, heni mwaname ya bangwanzo. Mru gondo habeza mkubali ya basinaka, hajoka ya banu, mru ikao wanzo mru. C'est pas une question qu'on va faire amour. C'est pas une question qu'on va niquer. C'est pas une question qu'on va faire des trucs. Respectez-vous. Wa alaikum salam Nour Youssouf. Respectez-vous mes sœurs. Hani mnangeza precaution sikubali mwanamme woi hanibilisi hata sijati nofanya mafoto la mina erosisa hau bawe kajanlola na mkera dhondo ukana baraka da ingana mbiyowe mzaze woi ya hima hashar ye mwanaha ya renge mwana wangu ya mangaje we mzazi wakauzijua ke mwana hao haangaje mwana wangu hondani ha ye mwana mshewoi hadungwao hao hasibabude mwana hao hukaujua nduke mwana hao haangaje mwana wangu gede na hondani ha ye mwana hao hajato mwana mshewoi baharinge mziro haritsindai baada hamtondani hajawe mzazi mwambe ukangwanzo fiki udombe ke mwana wangu de humisa mzazi hamanda we mwana hahongo juonro ukaya harange mwana wangu hamanga jondani gede na evala 24 sur 24 lewe mwana mshi hamira mzazi mwana mshi ngosubutu dombo ke mwana wangu tida humitsa hame wakati libande o nyido mko ukabala mko wana karibande ngoma pisar me Facebook makagbo chwa signale oswafi Facebook nyinyi kamdoka yabo ngona ukaya wakatwalona zamvi nikamdoka yabo mwashishi ya ili watisizo wana wandu nikamdoka abo mdoambe ukabomana ashe tuyakapote nikamdoka abo dahina mkeradi bwazaze mdojo ukaya owanahanyo wa mitsao kama namme utije udomuhania mtujodala hitima mtije mdo wahania hame wakati ya jisongu hukabala, wakati ya muhimisa hukabala, wakati ya mbafanyaja hukabala, wakati ya rema hiyo hukabala, wakati ya... Je sais pas quoi dire à vous dire. Nyezi muna rupone Charles Janihil na baraka inshallah. Mdojo wabu wazaza hangu. Haini mzaza za mwanamme.
na tsiparuhanie mwana hayo kaka jamisa ba nikamdoka yabo nikamdori suive nikamdoko mofukoni mwana ukaya ye hatakapote kaja takapote nikamdoka yabo haini mzazo just mutahanie mwana hayo uo mzazi ala hitima haukani kamdori dunga wakati kao derilongo wana wandu wendaza gerabe mzazi hamada wengawe pari kutina hata roho kutina hata imani ulosu tudwambie mwana hao ukaya mwana wangu sidi ya humit vahe mwana hao duambo kamiti de na mit unenge fikira mwana hao be mwana hao baka jamit finalement avance mwana hazalo gamu aminio kao wahani kamtsona c'est honte à vous c'est honte à vous ye mwana haja oui c'est vrai ye kahaka mkamre mahitima njoka yaji na mkela dubwazaza hango da ukana baraka nani mwanamshewe parce que c'est un ange ya souffre ya tabiha ya unamaundo depuis yamba gudongo farie mrumme nsoudorenge mwana nsourekonese mwana nsourenge mwana ha na uo mrikao ya tsumlola ya mdunga ya msampanya raira mzaza ha à la fois on le courage gudongo boka viens prendre ta fille viens aimer ta fille ya la tuf ikawa mwanamshako yaba sa alhamdulillah Mwenyezi Mungu amvukisha mwaname wenge pari hakaujiki kinaujiki kidena mzaza hae shado ambio bwazaza wangu mzaza mwanamme kado wanilia mwanamme mwana hae ukaya ndongo kadha kajafanya feko mama chiram haina tambu na kauzifanya moroni haina hila na kauzifanya moroni mzazangu yoambio kajaparoha batsi chiram yowelo kami mwanamme mwana zahila yelo kami mwanamme gamju jawdrage yelo kami mwanamme gamju bala mwanamshe yabo maturamu haini gajajo par joda tambi ukaya no turamu tsidiamits jamais elle était pas là avec moi yabo gajajo par joni hania yabo nywa zadze nyusi hanyu na mkeravi msulo hanyu wana hanyu gerabe mlika hujoke mwana hao hangaje mwana wangu ngozi juo ukaya hangaje mwana wangu yo kawiye shide nae le mwanamshamba hamira ndo asheti dia humi samitsoni do combien shide ne mwana ha Walaikum salam mama Ferdinand mama chérie du cœur. Mwenyezi Mungu narnike mvuna suha owanasho hatu wanjankili na hikima. Hauka la plupart ya hanyo winji haswa soda si wanawashi mableda. Mwala komo lujahunu nide mwa doba mwala wazankili mkoka hama wanadamu ikao watsona hata. S'il vous plaît mes sœurs comoriennes, respectez-vous. Vous avez des valeurs vraiment incroyable. Vous avez des valeurs vraiment incroyables. Quand on dit une femme, c'est des anges, c'est des miels, c'est des sucres. On prononçait le nom féminine, femme, vraiment chapeau. Vous avez des valeurs incroyables. Au lieu de vous laisser à n'importe qui de venir vous tsunjia et partez. Wane wasi wanga wala marezo sosio watungo shajua na ume watuwalola wala haja hatunjia hendezahe wi haja hatunjia hendezahe wi haja hatunjia hendezahe yaboga mpuhao ze valori za hanyu. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yavukishe mwanamshahatoi ni wanao memdojo ukaya ya ulo incapable wa ulo la yemzade kangu jomitsa na mdotli ya zekapoti mke habale wanasho hatu shalonga mjomre menkavu ya dakika nzima ya segondi uhutimizi udohanda tsindawe n'importe quoi umitsa mdu timpaka ujakule leo ujakule na maudu no shao usiku nzima ikauhisa mwana ya ujonjia mwana ya ujonjia yabu mwana shohangu s'il vous plaît na mkaneza hawata na mkanesha hawata she mwaname ujo propose ya nso hangu subutwa bensi huone mwaname ujo banardar malo tele subutwa bensi huone ba uo mrikao ya balangrabo wati mrujo hulola. Alaikum salam kamla rami Mwenyezi Mungu navukishe wanasho hangu na haina mwanamshe kao ya jo ya ukaye mwaname ungena dut ya hai na titsokubali ya jukaya hauke mwanamsho hato yulo pari et mwanamme wei hambangu manzo ha manipule esprit et mwanamshe dabaki na pour la première fois ha rentre tari ho hao ndio mwambia ukaya rudi urohe ndadunge mwana emru akadona halawa bale mwanamme ula ham accueil ham hatsu hae pendant 2 semaines et 2 semaines et mwanamshe ha tombe enceinte
Hatombia enceinte, hambia ula mwana mekaga mziro la mwana mehamba tsindami subhanallah. Mzazahi mwana mshaka ujoke mwana mshaka uyeshi dene mwana hai. Mwandane mwana hai, hasubuti hade mwana mshaka yeshia bosusu. Jame habi mwana hangu dia humitsa. Izonga abu mwana hangu kaya jo humitsa. Ewa, mwana haho hahundule kuraja uyeshi dene yo hai. Ya mrenge ya mangaje, shaho mitsa c'est impossible. Subhanallah. Gabu wazazi wala hitima. Mwenyezi Mungu na nike kheri na baraka wanza Mwenyezi Mungu. Watukufu garenda harme deuxième sujet. Et deuxième sujet, gamanzo wana monti pia mkima vigila mwishi. Haukaya gamamrongozoni tant qu'un homme comme vous. Je vous parle tant qu'un comme vous. Ni wana umeikao ni wahara wa ubuwazi hanyo mabie wana washe kanga mwanzao. Ni wana umemakomi jini hanyo masuka ujua ima na msheshinu hindi. Hata bonjour ni wahara uhamba salui. Gani mrongozoni. Ngasi harma monde de technologie actuellement. Monde de TikTok. Monde de Messenger. Monde de Facebook. Monde de Snapchat. Monde de Instagram. Monde de WhatsApp. Et monde de Imo. Yohamba monde de technologie. Haina manam meyatsubuhe matsu abasa. Haina mwanamme ya tureveye abasa. Walo telefoni. Uwo deja nge. Nguyenshi harmaze siècle et des siècles. Woy. Yo kalyon dena mjomba hae. Mjomba hae hamrenge. Hamakiltasi. E manamshewe hawasulinge liyo. Hakahonda likoli. Yo henda likoli. Harakontre mwanamme. Iho liyo. Wo partage de kope wae. Ola mjomba haji. Ola mjomba ola hambiye mrumshaha ye mwana mshaha ya ukaya gamanzoni huloze na mrukadha ya boya ye mana yanzo ya jeremza de bandaide ya mrenga ujahu na makiltasi ola mwanamme haja mwanamshaha mwono habia mjomba ba aikando nsumsa katsunjivia non désolé botonto mjomba ba je habia wenja ka mrenga ili ujibwa naye si mrenge ili ya hulole mimi de na deside ola mwanamshehede habiye mwanamme na mdojo kabanu gabwana ume majindrini gabwana ume makasete gabwana ume wamenyi hazi esprit habiye mwanamme ukaya utikubali ya muhamwere alitemiga mina kopewa hangu utikubali ba mimi eka uhunlola kuna uona hata paja gamrudi tina nuhabiye yeka hunlola ntina hubule zongo za hangu la julungwe bada habilo realite ne verite dizo hakubali ya baki ni mjomba ili ya kontinye ila komba ne mwanamshabwe hanyo hamwambia ye mwanamshe bada zerongo zija ngono ya ukaya ye mwanamme akro hani para haneleza si para ye mwanamme ge Bretagne gufanyo hazi si mwabia we mruka dha badami saba ekutu ye fiansa hojo kaumlola hahambiezo ya resante amba wi hanambia hambari katsunanza à la fois décider shami minga mjomlola parce que mjomba he hamba nimlole saba ekutu wa ujwa kamitula mudo ko urongo wabano no bido ko mwaniliani no dami simdumga jina kawajali au kaya kabati fami mbaba haumzaze haumjomba yako ujahasi ha force petite ano gougour ça c'est quoi ça à mon coupé on Johnny part alors que je te laisse deux messages je dis que je l'entends direct mais tu fais exprès de me déranger et madame médecin mweleza amba mimi ngamina garanti ya ukati mlola au kama mjombahe hanambia ni mlole famia he ngwa udakoro nami gami garanti ekati mlola suru ngujondata ya nanzi gujondata nanzi saba mzee sirongolia wanaume wenji warendwa nayi wa arnaki wa zemali hashuhuri na nyikumbi gamruditse na nuhambiye ukaya kawajali ye mwanamshi hanipara na bia ukaya katsuhu tsaha na bweni wakati wa mpara ya tso ujusa wa upara mjomba hae simpara katsu jusa eka mtsona kabanuli nuka baba
Kuku kamtuna kabanu linuka baba ngo paro mjomba he mwanamshe rangulio ulumwambia ukaya tipare mwana tipara ye fiansa hangu katsunjusiza msujua zabari mwambie bahe mjomba ndambie mwanamshe ukayishia wo parado reponde ya bobo mwana bo oshababi sinema gawo yuhongo chongore maplonji botasi uremene masihu kutufikiriza mvuzaha shago jonjile mali je ufanye ukumbi na be mwanamsha sahabi akatuhutsaha wompara katujusa gonongonda ufanya intervention soma mjomba ya doambie mwanamsha hukaya dojusa telefoni dojusa n'importe quoi ne mwanamsha hanla biamba betura wallahi na Mwenyezi Mungu yekahan lolanti na uparo mbule mabaja eske mjomba hahe ngujojo fukoni ya buwe mwanamsha he mabaja ambe ukaya haya bo vas-y yendelea bati mbuwe mindu gujonege mwanamsha ya mfunge ne sheiklade ya mbarazi ambefanya c'est impossible ya bonji akili bo sinema pona mweleza bala mimi amjofanya riding amina confiance ya mjomba mjomba wangu uwazo ye mjomba guhuwazo kwa mjomba shianza gwanzo ukumbi ye mwanamsha bakatuta akamkara venyu wanaume makomi omijini haka mwakama kolza mwaka wangu wahwenda honze matoka juma utuenda mohawambuzi na mbe mkane akili na yabo mruhamanda we yabo suri wakati wakakoma ruko mjini hanyu utoka juma utuenda honze opuamiri na marunkondo lisambuzi cheka we mruwa mara ngwe kujajo kubali ujuhamba bomjo e mwanamsha bwe hanyo bakatunsa haukaya mwanamme wa marengweni uko uhadisi na wangu washe wakajajera nda sinema o wakati petite aika j'ai pris mon temps avec Léo Vanakatsiva le temps que j'ai pris avec ma petite fiancée et quand tu n'y fais un message comme ça désolé Turam je suis changé d'avis je t'aime pas wallahi nso jom block njajom parando jeleza. Pourquoi tu m'aimes pas? Wallah, Ndjadjo dit sous-estimé. Voilà, Ndjadjo dit sous-sobonsi. Quoi? Tu m'aimes pas? Ah, Turam ne force pas. Parce que tu peux la forcer. Goudjo Kubalia, Jean Goudjo Nakate un homme facile. Goudjo do roule dama des kabayanzao. Ndjadjo Mambia, merci beaucoup. C'est gentil, ni bloqué. Ils ont Goudjo. Elle que j'aime, elle que je suis fou d'elle, elle que je vois personne que elle, je vous jure. Et quand tu me fais un message, je t'aime pas. Nous sommes bloqués direct carrément. J'ai pris mon temps pour toi. Je restais longtemps avec toi. J'ai tout construit avec toi. On se promet qu'on va se marier. Wallahi na Mwenyezi Mungu wakati atujoni fanya mna message baike bêtise je t'aime pas ya bonga mwirongo au sérieux mimi yengu juo gera bemrika wo tsomjua yamba katsuhuta samba mimi yekatsu fanya mna bêtise fanya mna texte baike na bana kansivano hanziaba je t'aime pas yon tsojo irenga au sérieux ni bloque gera bemrika ya bantuhuta utikubali hubilisi wani mjomba hangu ajahura de sinema ba mimi ntuhuta va hobo julungwe lizonga we yabo hukansi gomsuloni ngosimbuho gotumoze mali jofanya ukumbi dene mwanamshe wa yulolio ya jahura de nayi ya hura de sinema gomparuka tuhujusiza njia ankili badi kolinga bwana me vraiment bizarre. Badiga bwana ume vraiment la hitima. Kutulo le ya plonge, mimi tifanya plonge usikuzima vepor tila mwani wade. Usikuzima. Tede tifanya plonge tila mwani wade. Na wom na plonge, ben wakati nabila. Yabo il faut e masutu ya kayabaki abon suhambia. Wom lima wa masutu. Ben wakati tsabanono yanu nsuho sa patron ba c'est obligé, sabano c'est pas obligé. Sinon je donne c'est masutu. C'est le mwani wade, usikuzima nafanya plonge. Chasse normal wodo mandoni na haja.
shaba samina nchida mina zavu amjo shida ni hose nyungu baike nyungu ziwi na ziwi sho wakati otilemani wade yaboga mju ya ukaya ziazi za hunu zobunguza shahawa mruka kana bezo ya ufanya nongo za rapor ziazi za hunu zopuwaze mvu mami wa manipile mwana hau ya accepte jadi mwanamshe weihaelewa hakubali guhabio yewe utikubali banchu hutaha dizo wewe hujiprepare hukubali ndizo ngosogiri yeka upare mwanamshe kaja kubali ngoparo mjomba hahe katukubali ya juse telefoni vanga monao hamadzaze katukubali ya juse telefoni no mpara boshonga ipa njia ankili utlawe ya jali bango jupansa mwanamshe mrajina sunabi ba mjonda mwanamshe ni unikeye kwa wewe na washa jonza wanaume maseru shede mwanamme njomta au kama mwanamme njomta woyo fanya mwanamshe mafiti hajuelewa s'il vous plaît merci beaucoup ma soeur Moms gay nam tapote s'il vous plaît tapotation le wakoda nyezi Mungu narniki khatima njema merci beaucoup kikima weni wa alaikum salam bom nyezi Mungu narniki khatima njema haini mwanamme yakakomori yakamruwa honze yatuka honda mabangweni yatuka upartage dena wanzani yatuka na makopini haupartage na mji yake limsome Yasini shiwe mjibihiza wa ukolzano uharaulawe mrumshe mrukado kamhara homwambia izo ikao do wanzo hamastehi haka unjwa huwa nao menyua nao mekao mwafaze hanya vous trouvez même pas de paroles à dire des mots à dire hunjibia gamuhanzo sifuhawe wala umete frisa wambe kalima hata jisante magena nyansu ya sisimwe izo nizo mruma na mshi yalona besoin leopo ulobubu fanya namna ujitahe chaque lingwanza udo para mjomba si pare fiancé katsinjusiza yabo manato ujusiza kati intéressé mimi henu wakati njo para njo wangoso de lejeza henu wakati njo pare wahangu kajaju sabo je angamjura mbokaya yabonge occupé chano fanya premier appel elle a pas répondre deuxième appel troisième appel c'est un problème alors que c'est pas comme ça qu'elle était yabo mru hamanda we mzali hambie kaya ntsuhutsaha utikubali dai kuna uona Burundi tilitsu hambia tamba yeye hamba kana uhubulia sharingo ni kokofia simjomba hamo wa jomba utipia wahenda baki mfukoni wabe mrumsha katsubulia hajaba la hambarara vazi na Burundi subhanallah bainga mhambo shababi wewe réveille esprit ha lamu esprit ha karadi mda ukana baraka ufikiri hazufanyao kayo hazinziro iyo hazinziro emnariali wa haho utsahemanamsha jolingana nawe utsahemanamsha ujo uhanza utsahemanamsha ikao ujo uyelewa haurenge mnariali wa haho hule kiltas kongizo arugwa hulao rahana ujo ujizingamanye ya manamsha saya huambia ukaya katsuhutsa wibom hamadi salu halima ya manamsha ikao habani tsuhutsa gamina mrangu ni mwanzao shamjomba wabaya rido wahubaye macho wahunikao démoral comme si c'est mjomba que tu vas aller Burundi avec ce mjomba là kuna umwana kasa fanya ukumbi ce mjomba kuna umwana kasa fanya ukumbi gujwa hubadingo da ina mkera donde ukana baraka en tout cas ngesignale wao ngesignale je vois elinona okanga signale wao sur le certain gejo coupé d'un peu de temps. Alors que vous êtes là comme des popotés au lieu de tapoter, shangar jovuka. Nyezi munanike khatima njema. Haina mwanamme ulu Faransa. Narjia kilonda ukana baraka. Narjilongole. Rijian si kaswa na umema bleda raja nyumeni. Car là, trouver le courage. Ya huenda hata riwasuli d'une phase ya ujitaishi wanruwashe. Uwanasho akuwazala hunu pia. Hunu Faransa. Haruma 100%. Iyo de 5% do alolo on ma bledar. Sho wenji warengwao ni kabila zindwa jina na wanazala hunu. Lejiansi ya ukaya sisi ma bledar. Gasima incapable ya ushinda rilolo wanawazala hunu. Merci beaucoup Papa Makin. Lejiansi ka on est des incapables.
za ushida rafronto wanazola hunu nabo on a des bouches à parler et des paroles à dire hata rashide luarame ne waranze ne watsirengwa ni makabwa na mabibi woi kaja shida ya jitaishia ge Bretagne katutsa mwanamshe Bretagne ya monao yo uja Marseille hauhandelio ya tsamwanamshe monao shangu kubali ya jabilisiwa ni mjomba msonu hulweze bamidi na mrega ujahunu na banaye mwanaola katina hata hajanaye. Wa alaikum salam mzwangu mze militaire deje mwanamshe haavue hazamba hawambia habia mjomba haikanu tutsa mwanamme woi e mwanamshi habuwe hanya hawambia hadite na hanambia ti wambio telefoni husigiri harunga una confiance ya mjomba wote da juka uhubulia wote da juka udolila ekango ndo Burundi mjomba ti da juka unikaze position ekagwa nzonde position ekao ujo ujibiwa shade mwanamshi woi fanya namna unjiankili sai signaleo ula sa signaleo nsoka swiri nja paro fanya live ya TikTok raja signaleo c'est obligé. C'est obligé. En tout cas, ça est signalé, c'est pas important de tapoter avec ça parce que Gedjo dit coupe 40 secondes Gedjo dit coupe à la fou Gamjordin pas Saint-Rogina Gamjordini pas Saint-Rogina direct chat mwambia nya ukaya ngono ya baba ça baada ça ya fiche ekai ça est signalé ziamferi zulo ya bubumlo zetapotation zitsongo hujaba le shahidi Mungu kazi jaka yo wakati kageja signalewa shaba sasa signalewa joka ujizima dans 20 secondes wanugwa signalewa msijitabishe maya na mzee msitapote msijemlemewa basa signalewa geja ujizima basa subhanallah en tout cas geja ujizima 10 secondes gamjo patsa inrojina nsihane da minye makabwabwa geja ujizima gamjo patsa inrojina na mvumwe mayadi ngo hipaso kesina tamana gejo jizima basa je vais allumer rojina Mwenyezi Mungu nanike khatima njema inshallah Mwenyezi Mungu anike mwisomwema saijizimi boom Mwenyezi Mungu arjale heri na baraka likiwa nada maukuzizana likiwa nada mahumiliana likiwa nada madola ukaya za ngozino zoulisa zinze kazifanyisha ni wajomba hatu mdo sikinia wa alaikum salam bonjour Abu Ibtisam mdo jokaya c'est pas bien ce que vous faites yotsi njema homrulenge mwana hae umsarbie bahare mwana mewe umo mjini na ngojoke mwana haho katumtaha yabongo jo dhulumu mumri kao ya lahitima hauke mwana mewo halihitima shawo hakaubidi yatawe ajali yatijaji zingamanya yatijaji sudia shamsi yabo mnika force na mvu na suya gamwambie mwana hanyu ya kubalen dola ne mwana hanyu ya sahamba ukaya katsumanza mwana hanyu ya mwambia ukaka na mbulia mwana hanyu ya mwambia ukaya kana mbulia komezi ngoza izobo mjomba kutuambia shababi ya ukaya sahamrajina kutuambia shababi ya ukaya narizie banu shandi izo manipule shababi wei banda hali hitima katsimwema hajundu ha accepte hakubali yajafanya ukumbi shaka tutlawa eka pare mzade kajajusa gutsongo pare mza gutsongo pare mjomba si pare fiancé katsujusa boshon bo kalboshi njiankili utlawe ajali mda hukana baraka Mwenyezi Mungu anapone shari humromba kutsutsawa shakweli ngongo sogirwa bia mina confiance ya mjomba weka asara ngele lekiesi la ho ukumbi kuna umona mjomba kana ngele kiesi la ho ukumbi kuna umona mbaba hanu Mwenyezi Mungu anapone shari Valuma hadisi yando la demrumene mrumshe ye famille uja après mdo wabia Chana bakemwele wano ya hize ane deux personnes qui sa ani kusama gamanzanao shawe katsuutsa hahambia hali hanabia tsuhambia vahodomba kama mina confiance ya mjomba hae gejom kinisha Carlo lana endi hata yakubali n'importe quoi kalbosh n'importe quoi. Je vais donner le numéro pour que les gens appellent de donner confiance à ce petit kalbosh ya jifikiri zetambu ya zunga wa msiruni ne plongere ma msiruni ho ya tlawi ajali ya tijiha baada ambilo katutsaho ya tijaji la tizia yo muluku na bumba tosu kajukanza de Burundi sur kajaje shida chaque Dieu merci mwanam shekana kaumbuli au kama bia kuna wone zungo zangu 07 74 00 76 57
07 74 00 76 57 wandugu tujua upara mlugu tujua behede mandiabo ya rongowe wale Facebook waishie zira aizahao ye sujet inu haswaso de sujet inu ya hema nyanyasi ikauti mpara ni mweleze shu binadamu rali mwanamsha mwambia ukaya katumtsaha mwanamsha amba katumtsaha mwanamsha gena motwaha hewanza nao bwana woi gena confiance ya mjomba ya renge mwanamsha hujawanu bahari mjomba hadeside ya diwaza ukaya mjomba kana kahondo ndani ya dohamba fanya position kadhaba ode mruma hao mvalie mnajipo bade mruma hao sha mjomba kana opa jos butia njie bwana woi hakubali ngondo ya liswa sumu ngondo ya ngamiziwa ikayibidi bona mpare ya tuyele wanifanya mansumona shaika ubida ukawaika timwema waisi jokilike mjomba wo hende pemba hende mfanya zinro menya akili yode maana bwana wo ya tuona towishia shaika ubidi ya juhambe ukaya nsi huone wala nswanza ni huone be mwanadamu wapeu bangwanzo lisembwa bangwanzo ni dhulumu bomjo mwana mshahaba katumsaha gana mrumrajina no mpara katujusa mpaka ni hupare umwabienge anjusize ya bobo shababi hamandawe wa mru wa huja kwa ludoro ngolewa karikara dhira tuwaze bombo hanyanyi radio jita isho andruashe nyezi munarpone shari ye mzada hambia ukaya hewa usikubali bami nsuuta minga mina mrumrajina wanilola mtina uparu kuna uparu nikomea wakutu jankilolo ukai manamsho hii hawanza bada hambia realite shango dongo dizo ukontenye komba ujo ufanya ukumbi wompara katsu ujusiza katsu huwaza katsu kalkule ngelio daine moto hae mjomba ngelio wenga wamsiruni ngotumoriali kusulole yeshuno shahaho nezemvu zao usimbu hao shakweli ngulao yabo wadi wasimbo jo ufanya ukubidio na mwanamshekao katsu huwaza katsu ufikiri Nyezi Mungu niki khatima njima niki musumema inshallah huanza rabbal alamin tampaka dawa tukufu longue vie à vous Nyezi Mungu jul jandia hirna baraka na unono mwanadamu ya ilewe mwanadamu ya njankili boom